Kohhran Chanchin Chawnpui veng hi aizol khopui tlak lama omni in aveng huam chunga omma saber chu Nepali chungkwa Rudre chungkwa ania an chungkwa hi meihol roa eizong ni in tuna radio transmitter bansang din na bula hian kumsang kha zakwa somli pariat malam khan kumsom ni achanga kumsom thum inkar chung anom to ngei ni in alang chuminua subedar muya havin pusal chhamale putlang havate anlo omvele tapoka kumsang kha zakwa somnga a vaivakona muya vengkong ti signboard intar awangin muya veng ti ming alo puchenta a heti la hian subedar muya hi sarkar hautu te shat lo tak ni in superintendent Peter Sap phalna in ama ming choya muya veng ti ani muya veng tia aizol khopuin alo mel sha to chu pumwa kan a in kota Chawnpui par ming choya Chawnpui veng tia rodna alo siam to angin kumsang kha zakwa somruk pariata YMA branch alo din chuan Chawnpui veng tia thak ani le ta a sarkar le Kohhran po in chu ming chu tun thlengin an pomzui ta ani Chawnpui venga Kohhran lo din dan kumsang kha zakwa somnga a muya venga hian chung ku som vel an lo om ve to a chuti laya inkhom na hnai ber dorpui Kohhrana chuan chung ko tlem te chu an han inkhom ve zau zau china Christmas a ero roite che in an zai khom ve chin kumsang kha zakwa somnga paruk alo her chwa chuan chung ko som hni vel an om to a inkhom shwai tu chan tu le thushil tu neya inkhom na an nei masak ber chu sang kha zakwa somnga paruka pulian boya ina ani hemi nu hian inkhom hi an chunzom lem lova no pang Sunday school ero dorpui veng thar Kohhran rem ti na in pisenin kumsang kha zakwa somnga pakwa a anei puichan ani kumsang kha zakwa somruka puchal ro swakan alo om masa paron kai deuh teronin inkhom bulchan an ngei to ta a tichuan kumsang kha zakwa somruk Good Friday lain pulal linga ina anin khom chanta a heta chang hian inkhom hun bi zo kim diak diak lo ma se khailak omlavin biak in an nei ma chu in lama anin khom chin ani mimal ina inkhom hi boy thak na chen awma wangin biak in sakrel ania tuna biak in din na mun hi kumsang kha zakwa somruka mu in kumsang kha zakwa somruk pani kumtir lama lwa thein biak in hi sakzo ania adung fit somni pali le awang fit som pani vel ni in thingzai pakhat ma man anilawa achungdi abangdap ong deuh siara ta ani Sunday school po nei ngalin hotu masa te chu puchal ro swakale pulal zwalate anni kumsang kha zakwa somruk pathuma chuan Sunday school kai anlo pung ve zela zirtir tu atan pubiak chungale puzaw thanga ruat bel anni kumsang kha zakwa somruk panga alo in her chwa meu chuan Kohhran anlo pung ta hleya biak in sak that relin rambua in achim kara biak in thar sachan le in adung fit somthum paruk awang fit somni pali in andin le ta a anlua lu le hian dan zo kim somli an tling to ani Kohhran ti dan pa ngai anga kumsari chung local to biak in po nei chung kwa somni pariat le dan zo kim somnga omna muya veng Kohhran chu dorpui veng thar Kohhranin Kohhran puitlinga siam turin ma ala a dorpui pastor bial in khom puin rem ati angin April ni som paruk sangkha zakwa somruk pasaria dorpui pastor thangan preaching station ahonga kumsang kha zakwa somruk pariata chimthlang presbytery in khom puin apom angin muya veng Kohhran chu Chawnpui Kohhran tia mingthak ni in October ni somni pasari sangkha zakwa somruk pariata Kohhran puitlinga hlankai alonita ani akumle kumsang kha zakwa somruk pakwa a pusai ngi nga chu Kohhran upa masaber ni turin thlan ania kumsang kha zakwa somruk pakwa chimthlang presbytery in khompui dorpui Kohhran biak ina neya Chawnpui Kohhran upa atan anem heta ani hemi kum hian chungku somthum pakhat omin Kohhran dan zo kim somkwa pakwa anombok kumsang kha zakwa somsari pania Chawnpui vengmong tlang hlom le hnoi lam chu All India Radio Transmitter munpui atan Central Sarkarin ala a chungko somni velin compensation la in anjinga mi pulal loi sai lo chuan biak in saknan ti in
cheng sang li lai kaushana apea September ni somni panga sangkha zakwa somsari pania biak inthar hi sakzo felpo ngak theilowa lwa chan ania adung fit somli pali awang fit somthuma sak ania achhuat hi simena chhun ania abanga tail man ni in achung atan rangwa thachi man ani kumsang kha zakwa somriat panga alawin her chuan bia inthar lungphum phum le in adung fit somriat le awang fit somruka zawa sak ania ruaman lok angin gospel centenary den chenin biak inthar chu January ni som panga sangkha zakwa somkwa palia hon alonita a Reverend Lalmangayan Gospel Centenary lungphun ahonga Reverend Alwin Robertson biak in Kohhran hongin thucha asoibok ani he biak in hi asak zol hima chuan aizol ko pui chunga biak in lian le tha thlan chwa pasari zinga telpha in biak in saktum aizol ko pui le thingtlang lam achang po in tlo tu an chanhem ve viau ani Kohhran Joint Committee chuan Chawnpui Kohhran din ni atan March ni somni paruk sangkha zakwa somruk alopom angin January ni thum sangni soma Golden Jubilee Hero pui takalom ania kumsangni somnia Diamond Jubilee lom anibok Rongbol tu Chawnpui Kohhran hian Kohhran upa som pakwa thlan an lo ni to a chungte chu upa sai ngi nga sai lo upa Dr. KM Zakhuma upa Ardong Liana upa RL Chianga upa RT Ngaka upa Biton Liana upa Vanal Huma upa Lalmal Soma upa Lal Masaa upa Lal Monkima upa Lal Rongbola upa Lal Monpuya upa Zau Thankima upa Richard V. Elzara upa Lal Sam Liana upa Arlal Rinzama upa Mingsang Lura upa Zausang Zwala upa Robert Silal Mangaya Chawnpui pastor biala hian pastor panga in bial anvong to a chungte chu Reverend F. Laltlan Thanga Reverend K. Lal Thanliana Reverend Lian Ming Thanga Sailo Reverend Arlal Nuntluanga Reverend T. Lal Thantluanga Reverend C. Thangchuama Heiba ka hian pro pastor pathum anom to boka chungte chu Reverend C. Lal Ramsanga Reverend Thang Tin Lal Swantak Reverend F. K. Hlunchunga tin Chawnpui Kohhran achingin hunpuma rongbolna pastoral ministry a hengmi te hi an thokbok Reverend K. Lal Fakzwala Chaplain Civil Hospital Reverend R.T. Lianthanga Himali Pastor Bial Aizol Reverend Lal Nunzira Sialsuk Bial tu Reverend Zairem Kima New Serchi Bial tu Nula Lal Chasangi Evangelist Teacher Koilamati Karbi Anglong Hengba ka hian church worker pakhat counselor pakhat le chokidar pani ten Chawnpui Kohhran hian hunpum rongbol na anchil mek ani Chawnpui Kohhran omto na bial Chawnpui Kohhran hi muya veng ti ani lai achingin kumsang kha zakwa somruk pakwa thleng dorpui pastor bial hnuaya a oma kumsang kha zakwa somruk pakwa achingin dorpui veng thar biala omle in kumsang kha zakwa somkwa pathuma vaivakon pastor biala a omle a kumsang ni le pani Synod in khongpui chuan Chawnpui pastor bial siam arem ti a Chawnpui Kohhran Zotlang Kohhran le Kanan Kohhran te chu Chawnpui pastor bial chunga anlo omta a January ni sompani sangni pathuma Reverend C. Vanal Shwayan Chawnpui pastor bial hi hongin pastor Masaber atan pastor F. Laltlan Thanga chu induct ani Chawnpui Vengthang Kohhran Chawnpui Veng Local Council area hi azau hlea Vengthang lama Kohhran apian theina tur hian Kohhran po a inbuat seilok ma viawa biak in mun hi kumsang nia lein March ni somni pasari sangni balia bial tu pastor F. Laltlan Thangan biak in lungphum hi aphum ani June ni sompanga sangni pariata Chawnpui Vengthang Branch Church hongin November ni sompanga sangni pariata Chawnpui Vengthang Branch Church chu Kohhran puitlinga hlankai alonita ani Christian Chalai Paul Muya Veng Kohhran adin tir khan KJP lam chu soirik chi po ni in alanglava OB dai tok chau emo member tur po anlaniang
kumsangkhat zakwa somruk pathum achanga sangkhat zakwa somruk pasari chawa ero chuan branch angin ding lo ma se Kohhran thalai tia lamrik tur chu anom ve to china ming merin ni na inwalo ma se chalai lam shoi tu lang masa te chu pusi ram liana te puzamwana te le nula lai ming thangi te anni Chawnpui Kohhran indan hlim November ni thum sangkhat zakwa somruk pariat khan Christian chalai pol Chawnpui branch din ni in tlangwal ngur liana sai lo in lwa pilal sangpui ina kalkho min shoi tu thlanna hun an manga dorpui vengthar branch shoi tu pulai ba tale tlangwal si mak liana ten an nin thlanpui bok ani KGP Chawnpui branch office bearers masate chu leader pu sai hinga assistant leader pusiram liana secretary tlangwal ngur liana sailo assistant secretary nula zo nun moi treasurer pusai hlira sailo te anni shwai tu thlan 30 chuan atira changin phur takin branch an kai shwaya member tam lo ma se an changrol chin hle harsat na shang shang an to ka ramboi lai ani awangin curfew a hluar hle a athei ang anga member hui khomin rongbol na ko nga ma an shwai chin ani KGP thalak masak ber me nili sangkhat zakwa somruk pakwa a chuan member som pasari chau anni a pathian shwaina zara member po an lo pung chho ve zela kumsang ni somni panga a chuan KGP member zaruk som paruk omin kumsang ni pariata Chawnpui vengthang Kohhran indan ma din mun kha anjat chhole theita ani Chawnpui branch KGP member central KGP thlenga shwai tu lo ni to hial te po an oma chung te chu upa RL changa upa lalmal soma upa biak chungnunga upa lalmon puya KGP rongbol na lang sarzwalte inkhom le fellowship branch din tran hun lai hi ramboi lai ani awangin hun bing het tak le mumal taka KGP pol inkhom nei thei ani lawa hun alawin herzela kar khat chungin KGP inkhom le chongcha inkhom hun het siam alawni ta a achul anga inkhom hun bisiam rem chungin vo in thlengin heng inkhom te hi an chhunjom zelani tin Chawnpui branch KGP adin tir achang khan veng chunga chhiat tok anomin pathian ni jing rem chang masabera kohar chung ti len puin thlamwan na thucha pon chua chin ani Kohhran zaipol Kohhran in KGP kuta Kohhran zaipol rongbol ne enkol na apek angin KGP hian Kohhran zaipol chu theitop chho in enkol china Kohhran hun poimo inkhom pui shang shang le Kohhran ni poimo ate zaipol chataka nei chin ani November sangkhat zakwa somsari achangin music committee nuaya Kohhran zaipol conductor mumal taka ruat ania conductor masaber atan tlangwal RL changa arwata ani ba ka hian assistant conductor atan pukelian zamale tlangwal zam lianate arwat bok Chawnpui Kohhran zaipol hi zaipol inti siak na shang shanga antel ve china din hun sang tak tak an lwa chin bok chungzi nga chuan centennial choir competition Gospel Centenary Meet Zaipol inti siak Rampum Huap Zaipol inti siak Presbytery Y Zaipol inti siak KGP Golden Jubilee Trophy Rampum Huap Zaipol inti siak voin hi na tehi alang sarzwalte ani KGP member zinga Rampum Huap Zaipola tilto chanem tak anom boka chungte chu PUVL chandama Synod Ramthar Zaipol upa ardong liana Zoram Evangelical Fellowship Choir upa RT ngaka Zoram Evangelical Fellowship Choir upa RL chianga Zoram Evangelical Fellowship Choir nula kel rinzwali Mizoram Synod Choir nula H Zainuni Synod Gospel Team nula Arlal mangai zwali Mizoram Synod Choir nula Lianthangpui Zoram Evangelical Fellowship Choir nula lal du sangi Mizoram Synod Choir nula kelal ramsiami Leprosy Mission Choir Pu Richard V. Elzara, David Singers, Pu Lal Zamliana, Bessie Choir, Tlangwal Ngur Thanmoya Sailo, Mizoram Synod Choir, Tlangwal Ming Thanzawa, Leprosy Mission Choir, Pu Vanlal Thanpuya, TBZ Choir, Nula Silal Zomliani, Mizoram Synod Choir, Nula Hadasilal Ropari, Mizoram Synod Choir te anni. Iswa Krista Chanchin Chapwandar Christian Chalai Pol Thil Tumzinga Pakhat Iswa Krista Chanchin Chapwandar chu Chalai te rongbol na poi mo ber ani angin the ang tok le phak ang toka malak reng ania tol chung rongbol na pia lama camping le campaign te nei chin ania ramthar rongbol na heng Karbi Anglong Salem Boarding le
dulup chera ate nei alo ni to bok February ninga sangkha zakwa somriat pasari achangin missionary chomna zawe thlatin cheng zathum somnga in bialkal thlangin achom chana kumsang ni somni palia chuan missionary som panga lai achom ve to ani KGP hian twal chunga chalai swalina ti boy mekte ruihlo le khovel nom sit bolna lama tlan mekte tharau chan chwa na theito pin athok pa zela amamo apyang te kom fal na hun te mang chinin camping le crusade te po nei chin ani kumsang kha zakwa somkwa pasari achangin evangelism cell dinin vo in thlengin tharau bo chan chwa konga KGP ban poimo tak ani chunjom zela kumsang ni soma miswal te chan pol dinin he pol kal tlang hian member hlaten kaushan le KGP an nai pha kaushan kutke michangkai chanem tak an chhuaka he pol hi tun thlengin kumtin din chunjom alani zelani KGP inleng Krista Chanchin chapuan darna atan ziak le chhar hi manrupoi mober te zingami ani ti sha in kumsang kha zakwa somret pakwa a branch minga Chanchin butchwa chan ani a aminga KGP inleng pho ani bulchan nan branch in chengza somnga ape a April ni kwa sangkha zakwa somret pakwa pathian ni achanga chwa chan ani a editor ma saber chu pusi lalyan chhuama ani a Chanchin bu ti chhuati hian aman ro engma neilowin mi typewriter le chul dangte ho chupin bul lo chan chho ania KGP inleng hian kumsang ni zompali khan silver jubilee aloma tun thlengin khailak omlowin ti chhuat thei ani kaushan meichia Chawnpui kaushan meiche committee hi kumsang khat zakwa somruk pakwa June ni somni pania upa te kai shoina indin ania meiche upa atana thanma sakber ti chu piming liani piber thangi pithan sangi pithan sei te anni kaushan meiche committee po din ngal ania leader ma saber atan pilarin pui ruat ani bial kaushan meiche inkhom puya palai tir ma sakber chumchu sangkha zakwa somsaria ania pisang kungi le pithan chevi te tir anni bial inkhom pui an thlen ma sakber chu kumsang kha zakwa somsari pali khani in hemi kumbe khian Bible Society life member anni bok kaushan achanga kaushan meiche member po anpungin sumtho chwa po achanhem vezela missionary naw nu chamle pathian thuzir chomte an nei chove zela kumsang kha zakwa somriat pani achangin kaushan chungkwa harsat na tok te pola bom do chin ani a kumsang kha zakwa somriat pathum achanga tun thlengin rin na thutia member tin hen achanga khonin missionary chomnan te cross sipaile naw nu cham chomnan te manchin ani napui bera an nei bu fai cham enkol ba ka kaushan na changkai tham an thok tam hle ani Chawnpui branch kaushan meichha te hian June ni somni pani sangni pakwa ruby jubilee lomin kumsang ni som pakwa golden jubilee an lom boka kumsang ni somni pali alo her chwa chuan member po zasari somthum pakwa zet an lo omveta a missionary som paruk mai ba ka field worker pakhat le nu cham som pani lai an chom veta ani kaushan pawalai pol December ni ruk sangni panga a kaushan committee remti na in pawalai group allowing chana leader atan Dr. Tiril Zomliana Ruat anibok kumsang ni soma sinotin kaushan pawalai pol alo pomfil ta ka chuan Chawnpui kaushan committee po in kumsang ni som pathum atan kaushan pawalai pol adin thara anin kai shwana zulzuin kaushan pawalai pol ani tak nuwa chairman masaber atan puarlal pian thanga arwata kumsang ni som pakwa a ero shwai tu ob te chu member ten thlang turin kaushan chuan ati ta thung ani pawalai member zinga mi chi shang shang mystery electrician asiam thiam le talen shang shang neyan oma kaushan po in na chhor changkai chin hlea dulup chera silchar le mun shang shanga na thokin an lo chuak do china central jail le district jail te tlo in puan thwa ke nga ram muchang te po an nei bok chin ani anin mu khoma piangin tholom keng khomin sumtuak nan sanga le thil dang dang zwar te in an natlang china thil chin chha tlak tak pakhat chu kumsang ni pakwa achang khan thlatin ip pekzat le petu mingzia lo tholom ip lak khom ani a hei hi an chakna thashui tlak chamti lo tu ani zaya rongbol lama po kaushan pawalai pol te hian sulnu an lo nei nual to a kumsang ni som pasari achingin kaushan pawalai pol hian music video pali lai an lo ti chuak to ani tin pawalai o chanchin bu hi march ninga sangni som pasari achangin ti chhuachan ania member in fui nan le pathian thuzia ka rongbol nan man ani
kumsang ni somni palia chuan Kohhran pavalai pol member za somli pakhat omin kumsang ni som panga a missionary pakhat choma buljan kha tuna chuan apol angin missionary paruklai alo chom theita ani tlangkomna Kohhran Chanchin report sang ni somni pali in atarlan danin tundin muna hian Chawnpui Kohhrana member sangkhan zakwa somli pariat anom meka danzo kim sangkhan zanga pasari omin chungkwa zali sompani anom mekani Kohhran member anlo punjelangin rongbol na shang point ma ason vezela tundin muna Chawnpui Kohhrana hian committee peng sompariat omin thoktu zani pasari baka cross sipai naw nutham voluntary missionary le field worker som pasari achom meka kumsang ni somni pali chunga thilpek mudan chu hetiang hi ani Synod lut cheng noi zani somruk pali singkhat sangkhat zaruk somruk pariat twal chung pathianram ipa cheng noi za som pahni zariat somli puitling Sunday school cheng noi som pathum sangthum za som panga no pang Sunday school cheng noi nga singruk sanga zasari som pakwa inkhom tholoma cheng noi sari singli sangni za som nga thildanga cheng noi som sari pakwa singkwa zanga somriat pathum awain cheng noi zali somriat pani singkhat sangli somsari panga ani Chawnpui Kohhran hian midang te Chawnpui chu rongbol na poimo tak ani ti sha in aphak ang tokin ma alave china kumsang kha zakwa somkwa paruk achang khan Kohhrana mi harsa te chomdolna endowment fund asiam chana twal chung sum achanga poisa ingamoza ta khol zel ani a michanhem ngai ten an thobil zel boka kumsang ni somni pali chung khan mi somni pakwa ne na cheng sing kha zela hlan ani Chiatlang bazar Kohhran biak in sak Chawnpui na turin Kohhran committee in cheng noi somli petura rel ania kumsang ni somni pani achanga sangni somni pali chungin cheng noi som thum pek to ani Kohhran hote pathian shoina awanga midang Chawnpui theya kanom hi alom hle ani Chawnpui Kohhran hian kumsang kha zakwa somruk march ni somni paruka ti takte in bul achana Kohhran shwai tu masa ten chanem ngai taka anlo be chau na ra chu tuna hian mi puiten kan seng me kani mitui tla chunga tu ti chuan hlim takin an atang chap chungin bu chi fe chwa pui ma sela abu phal takingin hlim takin a hole ang ti thu hi Chawnpui Kohhran Chanchin hian a phur chuak dik hle ani